Along ka jingkar khu bat singi sakan mau ya ki Paidronget Catholic Rangbihbih hakaba kalayo ban pediang ya ka Parish Bathymmai bala ainam haka Maria ka kemi jong ka jingkar men ka bakan thop ya ki khat artli ki balang shnong lawan ban Plie ya ka Parish Bathymmai the Most Reverend Archbishop Lyngdoh haka arpu artarik leber hajar arpu nriu hakni ka singi lapan kudru ya ka jingkar khedap arpu sansnem Silver Jubilee jong ka balang shnong Rangbihbih. La sedang ya kini kesengi dah kemas berkuat balapan mentad Most Reverend Archbishop Lyngdoh. Hak jing senran lang jong Bishop Sinrop Bernard lalu u Reverend Padar Genesimus Nongneng Parish Priest Bathymmai jong Rangbihbih pamlakarai Parish bat kiwe ki Lyngdoh sok belai ki sister ki brother ki nong mikmat ke jela lembat ki Paidronget na kani ka Parish bat ki Parish pamarjan. Hak seneng ka krau Most Reverend Archbishop Lyngdoh ula batai syai syapang ka Maria. Ula ong banadu kapor baka Maria kala pediang ya ujisu hakapor ba u Angel Gabriel ulawan ban penbena haka ban kha ya ujisu kala don bet ke jingkermen bat kaya don rengkat bar ujisu hadu ba undayap halor kading pena ula kenturu yaki Paidronget jong kani ka Parish bakim dei bandu jingkermen ki dei ban pai syaka Maria bakan yasat na ka benta jongki kenang ba ujisu unle ki kampela kumba ulale haka jingkawai kentiu kurim hakana. Hadirin keseneng ke krau Most Reverend Archbishop Lyngdoh ulapan kamti yakni ka Parish Bathymmai ha u Reverend Padar Genesimus Nongneng kum u Parish Priest jong kani ka Parish. Lapan kut yakni ka sengi da ka jing mani sakramen ha ka jing yelam jong u Bishop Sinrop Bernard lalu. Yakni ka Parish lainam ha ka Maria ka kini jong ka jing kermen. Hilong di badan bokpa. Dan yo ay ka Maria Kung kakimi choka jing kermen, nama Maria hinagi kalong berbuat ke jing kermen. Nadu pasang hi abau bela pentau ka, dan bawangnya balong kakimi jang jisu. Maria kalong hakimi kalong kasekri muturai, dan kalong ngakakun kakitin kalong melai. Bak Maria kalapun yang jisu. Nadu kalapun yang jisu kadang ke jing kermen makrau. Kali singoy kali sebet nama kali kala kemen kala long armet kali arab jeka banyo pendong bakhasuk kasai nangka kala yatlang bang jisuru haga jinya yati kanka pokana haga jikawai syukurim jayu huntu lalu no kawai kelasang badiau kita kinong let kurim halai kamaria kala ong jisu kun kimdan wansyu Long say senran kale ket kapawon Dem jisu long senran pendap yaki kra Ba kade kesin benitong bau jisu lale kampela Batet kelawain ya kaum Batet kemen tiang ya kita kinong naik kurim Haka takasi nama kamaria kalesait na kabenta jongki Kunciro bau jisu labai kating pena Kamaria kabutin lang Habaya lab ya gospel Kamaria kana budin nang Dekat jingkermen Habau jisu lakem Laksa lebeng Siasana pena Kamaria kadong lang Bang jisu Dia kadong pena Kiwai lakeno Ditang Kamaria Baka tunganun kintay Bang uyanes Kibarasa adu batut Hador kading pena Kejat kading pena Dehen ko hiro Bau play Utrai jisu long hala Kekemi Gomei Pet yukun jongki Gokun Yohanes Pet yakakimi jongki Kamaria kelalong kakimi Jong kabalang cengi wei pei wei Bak Kamaria Hakasi petekos keladon lang bagi sendran Bak ya apostol bagi kesan melingkong Bak bersilur Badai chicken men yaki Kini ladang ipet ke history jong kabalang History jong kacim jong Kamaria Kelalong ai chicken men berbor Yaki wei Bak mentah itu Kamaria bak kapau keleng-keleng kapau podos Hari France doang ke Benedict duai bat nak benda kacing kelabomot ha kabalapau lu ak Bathymmai Kamaria kalau itu kilaimut kenarit duai bak pakai ke kelabomot ha bak kapau pada lupi Mexico Kamaria kau kacuk kin John Dico duai bagam kali Mexico ke kelabomot
shisha dia kacing Plie bon kira kala pemot bon kira ngai huplai bon kira empha hakaciem jongki te dranbok prakisani jokani ka Parish Bathymmai hilang badranbok kamaria kengai senran yati ngade ka kini joka jing kermen waju tu si kermen hakatinya yati jepi phashaka kanomino yati lalalero lara pisania haka amakata duai baganya sai dengan berdagang ke Parish Bathymmai longi maksam jokti barkacim jokti ke paman la kasni Kamram jong Parish Press ni monge Rishakri jong doan. Manwara you play you play how play. You tahu sadap Parish Bathymmai ulsa doa yang kisau tadi kita jong doan. Kawan kekamram jong Parish Press along, banyak sok yang kibri baru play lembaga sakramen jong kajing lah. Mulai jong mereka syuki kadang kacin ba ulong smart lah, banyak sok kibri baru play. Balai kekamram jong Parish Press along banyak lap yang kacin ublay. Urai kini kapai pun, banhak ambo, banyak yang kecil cukup lagi. Umus Rangbihbih Lyngdoh, Archbishop yang kasilom, lagi kisahbi. Ngai kiapi Reverend Father Genesimus Nongning mentagasi at terek uleber araja apun rio ni kacilom kerai halor kani ka Parish ka Maria ka kimi jong kacingkan men Rangbihbih komla kerai is kasih Hills District rengkat ba baro ki hot ba kacing mentoy bala penyeso aka akjumpa barkod manusia bakod amen. Hey, ni ayo ay Parish Bathymmai, jaga ni ka Parish Bathymmai, kapti jam kakana. Ay kulay kati pada cumi, tak ipada di abang kapor kamsia, ay kulay Parish Bathymmai kami kapor, bagwe katke sebenarnya babalan memacin kemat. Ipai ba abang kis ay kulay sibet andalawai. Oh